We are live on Facebook. I'm for here Opemsuo Radio 104.7 FM and now Mmere da anopa the 15th day of November 2025. Akwanhwefuo Radio mu St. Monica's College Choir and was studio ha and nay. Mo what to say? Na mo chia say. Momra mo nim kakra. Aha, momra mo nim kakra. Mo want to say? Monchia, mochia say? With heart. With heart. And voice. With heart and voice. Yes. Okay, me can't with heart and what so? And voice. With heart. And voice. Oh, okay. SD4 Kwaku, the whole Ghana, monchia ye. My heart and voice. No matter so for Jesus. Momo then there with heart and voice. Oh, okay. Na moya man kwa. Hey, moya man kwa. And na momate choir. Moto how many parts? Moto 4 parts nyina. 3. Moto 3 parts, soprano, alto and tenor. Anyway, me enjoy more kakra sana me no more din komo. Why? I was for a St. Monica's College Choir. Omo free Asante Mampong. Meboa. Asante Mampong ha St. Monica's say you can St. Monica's na unim na kwada bi na SS na from JHS omo register to schools no na say obekọ St. Monica's. E na ne maame se na St. Monica's no unim omo ho ya ba mu a o se St. Monica's one na so me ya de pa. No say ye gay school say na me nkwa damba ni mu na je say. Enti omo ye ma suku e no mate choir on behim ya nyom kakra enti yenti omo kakra na wi a edi komo kakra. College of Education and Christian institution, your bold and strong with knowledge of excellence, which is always and uplift your great name. College of Education and Christian institution.
Opemsuo.
Opemsuo. Opemsuo 104.7. Opemsuo 104.7. Amen.
mo nsema mo ho. Mo nsema. Maseo. Modi baby in fact groups aba mi studio ha here nyina. But mpesa mka say groups aba nyina modi baby Anyese bia moye ladies ntina mde ma no fa mo ho. Mo ya de. Monim mo kwa master mo organist no. Oye kelencha man papa. Oti kelencha se pa. But time am de ma mo say de o sia hye dwum no ama to aso no. E je say oye kelencha man oti ase pa. Montras na me ne mo mpanimfo ni komo kakra Brown St Monica's College Choir and mo bestra mo studios ha. E ma refi eye Akwanhwefuo mredwumadi mu na St Monica's Choir ebestra me enei aha choir ni nyina omunu ma no bia be kire asori a okọ obia be kire asori a okọ in fact omato dwom papa. I hope you are enjoying us baby a wo bia o comment bia de buy be kenkan ne obeso ka kire wo mu bia no ye bedi ho nkomoso amaw me no modi komo kakra na afa wi a omode nyom atwato ama yempanifo mamu akwa ababiem the be from a gentleman also Mr. Organist choir master emi na me ma titles no bacho ubo dia no mama hu no nipa ko a wo ye wo school no emu me da se bacho efremi Ebenezer bacho kasagru afidin mamia midin pa Ebenezer ochirichum aha dodo na afremi nanachum nana ye Oye Moniku kwano me na medano okay as choir director oye good me kire performing arts nso school or performing arts okay me da se ba be di kwano ho nkomo kakra na ma me nko menua bia Docas Duah Monico Alumni I-Zone okay chaplain I'm also acting president okay for the Ashanti zone Monico Mesum medase me dey ba che wonso e from Betty Boe okay me na me alumni president okay na me lecturer so Monico okay mama ni Monico nkomo kakra me fan fi choir no so choir na nyamfie sai ni director choir ni fie de say e be de say okay aka ni mum no say de choir no e wo school so Anglican school ye de asum na ye dwuma de Monico edi 95 years nti me sure say choir no so wa chepe yi oh okay de mum de me di 17 years choir no okay obetu nti oye e bi ko na bia ba wo ha na bi ko na bi ba mosi Monico edi 95 years Mama 95 years this year in 95 and am I din wo ho sa oh ye be celebrate nje yegu ahobo so mama no ho hye yegu akwam no ne ene mo ye fra nyame aduma next year any part of next year na be di ba for now the yegu ahobo so ye boaboa ye ho okay nti edu ho a ye be ma amanse nyina ati oh okay imprempren ede na ekoso imprempren ede na ekoso wo Monico oh so say the addition na ekoso okay na sala no Thursday the anniversary as complex ni na Monica's Day okay and you celebrate here okay ya wada ye twem okay aha na Saturday so eye nne Monica secondary for so we do on 79th anniversary nti nyame adoma Monico de egu ahoboa so aye boaboa ho aye hwe ni mu se nyame adoma early part of next year we will celebrate the 95th anniversary okay nti hono ne yeto kra se ye catch alumni omo ma wie nyina ma pass through college ni nyina se ebi wa omo tai chi na
program nenya fefefe When a date for celebration on next year? Mpacho there be. Date in May. But the first hybrid could be a year boy train set. If you do nyame pa date mbeba na ya celebrity. Monka bi binchire mo old students. Ebi hwemo, ebi wa chirichiri, ebi so abehwe yen chiri. Aha monya akwanya ba afidi kese nsu. Na monka bi so nchire asantemanya 80 yen ene about St. Monica's. Epamacho. Yes, re obi biara obi St. Monica's College of Education. Se omra meka alumni no eho. Na ye nyina ye nka mum. Se de ebeya entity ye papa ye free Moniko no. Ye besa ede ye nim de kakra ye nya no abramakwa sai college no. Echi na mpuntu nyuma kakra ibetunya ye de aboa no. Ye de akwa akobua na Moniko nso enya ye so emfaso. Eti obi St. Monica's College of Education bia no. Ye stress omra no me join alumni no me ye registered alumni member. Okay. Minim sem fie duokunu num de St. Monica's nkan enye nemo de mun shede ni challenges bia o school hobby because mo bia ye kama as far as Anglican church is concerned. Ana mankani Mama me more challenges bi o school men kakra ansa meka no medical akase akonye nya de ba hai na enabia archbishop sure so pomu pon aya e freno most reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith sure ono that council na no okay and I principal so venerable Dr. David Ochirikwanchi no my akonya yaditi hai enti said the work no eye in fact a pokra sebe before say you should yeah say Moniko yeni challenges say we hear keyboard you ko e buy a we hear atworo ho deleted by 1995 year group of Moniko and he say the entire cast say one can you say yes sir ya bo form why okay your challenges there say staff bangaroos challenges challenges no and na be a school for ebeda no se aye ka say you 4 years omoda abonten na so se nka edan bibiri ohoruma ko nya ba bi ada ya kan sa nso a na acheye over 5-6 years ni na aban eye se umusi auditorium amaye edan no de yesi awie akasom reflectings ni amne maka krebe ho ayibunya ba bi ehia mu aye quality programs sebi eya kamrem nti sa kwan so de na ofidi kesi so besre okay na ka aban atu nani abehwe okay sa nti infrastructure wise no de se fata en obi de nemum ehia isa school enyi say the work 95 years school no enyi sanso na ye school no from first year to third year omko bi efe no STS omko sua say de kire ade okay semester bia omko be 6 weeks na ba say be obekon enso hwasam ye di hwasam eden kakra okay na ofidi so na say okay adon for be dum ye na mai basa okay e be twe nkora no akwa okay anka be ye ni beji kakra me betumi asem ni nyina no aka no kameka kakra so second no so afeso ba classroom setting na anka ehia ye nya tables and chairs more ka ebeboa na alumni no so ye ma college ni sick bay at the moment no ya structure ni nyina ewi okay aka ne ma edi begum okay bi ti say air condition tables and chairs hospital beds ni ade okay nti na ye stress adofo okay betimi a supporting ye nya sa na na gu sick bay okay dan mama ahwe college no so nko mbe boa yan ke be de especially o mo wie afimu ko o ma no mbe boa yan afidie ya afidi kase pa na makasa so no pay e afidie a mpanimfo tie pa
me bom pai se panin bi tie na opese one mo kasa ana e ka obi akoma se mento che ba konkoma monikofo ana ka obi akoma se mento bas ana ku bi e kan ho abom na ya to bas akoma monikofo a one mo kasa fa hin we person ni mo din kita ho a Bacho, wait me the number. Bacho Fatu Jama 0244 0244 52 42 72 Bacho can be 0244 52 42 72 we ye empanimfo a edi won anim baaye numbers no pese wo mo bi di beboa monikofo a meka moniko asen Monica's college omo hon komo na yedi medam asio bidibo ho mboka twato na afi yede nyum to abewie dwumadi no nyum to fo idie ye be ko so nso ehia moa ne mu ni titiwi de se bi di dwuma bi na okay fo se ohwe nketisi a number 2 no you where you bibia ya ekrado se my ekrado se mbeba eno so ho number ye number Pacho na ba ko na number ba ko no a medam ase Pacho me fa akonya so na machia alumni fo nyina na me nshira omo nshira fi NEC National Executive Council na me dey about various zone platform so executives e also southern zone for executives any members nyina nyankopon nshira obi bia enso me wa haidie ene na zone e o seme so me mo hu semaba eti zone members nyina mechia obia nyankopon ehra mo na mo koso anti executives achi na hyehyɛ papa edigu ekwem ama zone no yetumi ayene sa pepepe me da mu nyina ase mesume da ase afi di twato ye ba hey your mind bye kura ye dean of students ono hwe ma ne so okay Miss ya santo abidi ako okay ye ba so de akere bi brem sa surprise sa ya brem jingle mienu mama ye jingle mienu eh say ya dama a technician Simon Bacho ye baba ansa na omako ye baba ansa na omako ya beto your complex with dancing sorry okay madam asenti enti ene minimum we afi anyumtofo no mra na afi omato ni metwato na pay anyumtofo no eto dwuma etwato last performance na afi yakọ say ye wa ya domo a brefo be san ehia bio awade hira mu nyina medam ase nyamenka mo ho